Dipu harnat terang arong pariwartan dun tek telang. Dal-dali hawarata tum kisung apathak phirang ke amai ke phak. KSA lapen SY setum lamwoi ki pipon thu. Jengkha hitialong Kongres Ayasahem kang pupon. Lakha inkoi ratrok duwar baguri ang kangpi dolamara hawaralong IPHLC candidate Samson Teron kahumridang. Aprangsi berta kelang arato anaphan kardong pajero kardong. Non dili karbilong ria berta kethanabang sami ojang terangpi. Non berta ang tonpen arjup. Non rat pangri BJP atum kacipu pariwartan asorkar atum karbianglong hawar jingthur ulu lapen diparong supaya hitialong alir alon piponsi penang an celang misendo bonta dipua hiti adung het kedo ward number 4 harnat terangarong pini arni anta jingthur dun thek thelang mesena towar kavedara jok masabak arwi ki janglote jihelat amat si un lapen osomara tum setami iskolanta dun un iset anpino Ward number 4 Ward Commissioner Sagra Chetri setami batai sita humridam delang pusi harna terang arong asor atum pirang kia thengnu nangning jedum non kacari bom la BJP sorkar tum alang litung kis puoteng to dang alang tum pinang ant karbeng long angkang pacing thur ponlo salang dum mai meeting long sami alang tum jai pon ponlo boy fis tami pini litum la dak na humri pen la dipurong speak parlo pon angkang Ward number 4 nilitum na kahumri penitum dak thek ponlong lo kacing thur ason pukeni tum asap suta thek ponlong ledang alang litum la dak kidu pinang an aningkan dutang lo wai fis tai sim ningduk mimi alam lo to war kabi pen cenglok angton pen masih kabi ka hangjang la non nilitum kiwang la bang kladak hidia jolong situ lo lapu ta inglong lapu da karbi arong side lapu da karbi arong side lo lapen alang litum ke chela jining atowar la ba isivel lo usumar de school kitam kiwang stame la so atowar se alang tum chela ponang koko wai fis tabi non ningkreng apor chit kikreng chit apor stame lang bang asap su likreng son siditum thek ponlong lang stamu barla por hutong se arwi ke janglu putang te la su atu wara bang ke chelat masi un edet po hala suhud arni lo putang te usumartum school dunlong ledet po la si koson ke ching thursi alang litum ke lang ponloma la sen koson si alang litum dipuang kanglong ke ching thur po alang litum ma no litum thek ponlong lo dipuang kanglong alir lon pi ponlo boy fista wrong group arlo non puta ke ching thur dum thek long lelang la ki sining duk memi alam lo dak non litum na kumri so hawar long ke angton pe se karbi hawar side ladak kiron alang litum long ladak government scheme pen puki tuwar avelang miseng ki junlang avelang la alang litum la so puthak alang litum ladak kisung ke boy puthak litum lam this ki arju pon senang kande ladak rong sardo alang lipane lang thi arji pon nang lipani li na ka jugang tung hello alang litum lak dam ke wang hut la so dolong ka vedet ajok ko an kisung dul lang tum du kisung e doge do ulo eta nanglang ledet pangdan ke puhela isilam ardulam lan tu usumatum long sil la su school si kitam ke wang hut bangte da barlapur jo arwi thiduk bangte usumatum ko sor school pardu thiduk thek la bang la bange isilang nang the ubute dun upai belo la dak baire yang do prong chalo upara yang do prong chalo hapuda kam e puda kamuni tangte isilam ardulam la non la so ward commissioner hedi alang li batai ko alang li tum phala nak jingbi ga ke bang gande da ke phong na wang we pila la so chitri pe nani tum ko pipi lo kirap ke long tang nani tum ajat talong le alang ma nang te non la bi tum chipu hedi pariwartan da sarkar tum nani hin pe alang BJP sarkar tum pe nani tum ko pipi lo kirap ni long tang gande kirap long tang ni tum chitheng long le la talang ma mane hemsu ta welang la kijun lang ta welang pe thang ta welang no mat ke hemsu ke kironi don ni la pu ron ke ron lo heta la sok ke chitang te pen lang ta aro anarong thim di don pharo ko anam dolang la si ringwer chitang te dopik la si irong pen isi aprang la gopne donison mena pi mukur ka thar la anchola na pi isila marjulang la no la BJP sarkar tum he nali tum phala da batai ka na tu humri nali tum phan gande sorong habar phan da ga na kumri abi pila kalang ma BJP sarkar na humri abi pina bohi nali tum humri pi gin bom le bo oh pin bom lo kalang ma tangte la non la so election hur alang tum ladak khumbi ki bang hur alang tum pipi le chak kang gande chi chakam lo alami la poheno atumi heda meeting no laga ala boxing dia ro ada ga chi chak la pulo non nali tum emergency pen nili tum pa kone tham le hala so alam ben
sagor sitri alam lo ala ali alam lo nili masih ithan lo he aso ali nang pa pleng ho sagor bhanep nang pu aso alam gela ali ga sengsong ke papas lo chode lo la sinor mar emergency pen nale tum DGP hin pen claim nang pu nili tum pu dulu asi pravin pen nep nang pu pen long le putan loge loge nang le tum nang pipu pula ta kroi lo hetala election hai de nala mita singleng hai bete nang pipu lagi mo ko soni chi ne lo ma phiala ma chi de le he son se ki pulo isi ala bang than lang la so aprang sa me alang tung bang no bala dak la aprang da election dulu mate di hala sutu bang no ba hala sur bang pala tum pilo ni chak tekang ngante lo sudah hala suhra lama ge kichi chak ke nona sona thaklo mo hai de nang pipu asona sona hormuda pumte holda nang pipu ta ho school ma long lo he la bang pajuno thai ve ka du ta thai long lo school hen ta FP school ma ge building grana elo ta boy phakta hala hai bostu lang pigi pilo heta lang he pachitang adu ni delo ante akhe isi la muslang la london em do bom he di roton teron he batai ko la su ha wada tum ha wada ki khare bang roton teron thage ahar chi theklong lelo lage lang ma amen si em pucholo lada ha wage nang dong ut ila lang ma ni liang pachore ta gali kaddo beda lada area phange ari tami roton em ge isi tham dam betul dak em da bang bitin lang la pena la titis tambe na humri de pinang pun yelo bo oh humri be pilang chitri ta nang humri la ko bisnar mar wang be det ke pula kaddo beda theklo he la ra ta tum ta ni liang pachore re rong sar ma si ning ge lo wang ma wang we diplom na pia la ma bad de lo wang man wang be tang de ke pulo no le tum thek ponong lo alang semila darang thano lo ba dak em same alang tum mitha consensus nung semila dak fu rom speak ke parlo pon ward number 4 long alang tum kisum ke boy la dak em same chi humri de la fu ward commissioner ela titri same alang tum chi humri de pinang la sila so hawar along prap jimen ke rap ke long ji phan sila so hawar alang tum pen churi pe de pon lo no ni tum kas dam da sotwar se sak pilo mane bare khau lete lang thi pa lai kiden pa anta pon la pong ke dam thai vedet pa ing on da chamla peti non ge sabamu chalo mu bare khau lete jelat thai ve towaran ta ingum lap peti asi sar tu ram nong hang si nang ra vek po pusi ning chi thelo pen so towar nang tiar vek po pusi ning chi thelo sar hanta Daldali hawar arat atum kisung aputhak phirang ke mai ke pha labang so mayalong kadu kawi rong krihini do lapen rong asar anparta SGB atum si mei padopon labang so mai jasimet pet ke padopon laki council long lok pen non pu anta kaching thor asai amu kilang kapanung kuk ajoy nisi ke padopon pusi SGB borahan si lapen lochit drabha GB atum monsing timong arong along ningjepon kaviason jasimet towar kijunalang school police station lapen medical sub center hai hoisi jongpon labang so akinang sot nang palili liputi kewang jilang MEC ke rong thong kep dok arat atuk thorpak chisong jiputa ningjepon nilimen burahan se sorkar gangbra nilitum pinidak timuarong open state along nitum dokabe nitum rongasar sorkar gangbra en kibigiti atum penitum kacing ki ke thani nang tum penang hangke la phelo je nitum Dodolia Hava nitum ho 1952 pen Karbiang long district long no pen nitum kahilobing gali di pen dasada ke kilometer ke ang bong nitum non puta atwana tum chingilo reporter tum kote na chino ke thegiding tabang piglo MP tum dam wang lo MLA tabang lo nitum lakedake tum batelam pupi nitum ke partiok phande pupi non nitum ke puyi pabangala phalo je nitum non ke nang sot ke nitum nombor isi abang ke la toar nombor hini nitum ke nang bangke nombor hini ke nitum ke la nombor ke thom bangke nitum pilo ke nang po la ke nitum jokra theklong sorlo nitum la ke medical sub center avi la put nong put avela pen isi bangke isi dolang thana nitum dipu pen sadak helupi mopene pusita nitum dhonsui dam nang kok dipu dam nang kok iti apen ko si nitum ko do tulilo nitum labang ako nitum
high school dhonsu dorduli high school ni tum 19 government apon pipi bidasing leng duhut alang di fan chupuduno na suntut alang di atam ki juji dok dok mat alang tanang rak tetel nonang di emile nonta thurbom lo ni tum lake son pupe ni tum ke dake karbiang long besita ni tum MDC da du Prodip di pusat ado lo prang bupen hasun ado lo konjul hak jal ado lo sultan ni tum ke dak doli phan dake dak dono kuti do itu Karbi di masa Garo Nepali Adivasi kote itu pita itu mason development nang pipe pengen putan itu teklong lo ben aswa tuare ke bang we bang non ta camping ta la sedam bo ta itu la ke pupe non do boma sarkar tum kan ni non emela fani tuniri dunde la bang non si bang turbom lang po bang reyo matune sitani la bang an cing ne seda non ke do bom alang ni tum MP Horen Singh Besar apen alang li yang tungke nolai MEC aprang lele ni tumbala satuar nang pacun pesonte ni tum ningarong pu ni tum asadak ke dam ke bang non ta gari motor do ni tum ke dam ke bang non ke krengklang pucok mo school soma tum dak penta kidun bang do di pu college kidun da tum ta do dhonsuri high school tum na do university tum na do dak penta gari motor ke dam siksak dak ti phodun di to ta do pik pik asina tum la ni tum kacuni kang tung la pelo dordulia havar ni tum kote ni tum sorkari kang bora ronga satum non ka dok aweta do lasi nili kacuni kang tung ge la pelo Lakha ingkoi rapho Nilip constituency kapalu choki hola block KSA mithang sai hemalong phirang ke mai kang ni hut langboy ki pi pontu patumi there poni phai ingkoi ra trok arni phirang ke mai puthot kang ni pot nang koki kedam tang arni karbilo chale song Nilip aropu chekrong ben phirang ke mai ke pha apathak langboy ki pi pontu hala soarni me ke chapahem phupon sojeti monglaki lo chali asong Nilip aro along thangnat kacharap avi lapen KSA Nilip aro along thangnat kachingwai avi Wesley Terona pan kiram tang ning kan suri hinira ingkoi pai chiklo ni pai kritrok si arni pen SYC pen expel pon tanglo lasi songa nong ki joki mi u kali pusi jongpon sojete mong kaningje pon alam thi laki ranapan kapamang hu pudamji nona pora hut bokojana lam kadukawi chingrum pet pen kachi songa hut alangli jongjung pen laki chokchi lasi kadukawi radapan kachuning rike lahelo kadukawi chingrum lona chisong lona lapen doktor numol momina pan parem lona bokojan pajok lona khai kisung laki mithangsi kisung lo pu chematha lona putang chethan pon Meke pha pona bang photum KSA bokajanaro desoiteron SYC bokajanaro Ravinson terang SYC bokajanaro Suresh Togbi KSA nilebaro Lumarson Ingleng SYC nilebaro Rupsing Phangcho KSA nilebaro Starson Togbi KSA nilebaro Phumentiso lapen KSA bokajanaro Borlong Kitiso lapen Ari Sanghotum Phirang Kiamai kang ni hot chitongdu Nilepen Perangke Joy Singteron Karbilong Ribertalong Bertanang Pali. Mengapa media tu nil tu kata apa betul kebang tu pun media tu mang anu sekadang tujuh tu lop. Nasi patumi apa pima ladak nilip along mana asujeti mungtaho la kupine candidate nalitum ilitum party hera candidate tu kok tak akapre kepam pine ke support person si mana tangkam ha belet puni pini person si itu mana nong pena ke jong dam do. Nasi nilip tu mabangke Pima pelodang te kedam tang election hositame pima pelodang te ladak pine second position potame ba pine undun cepati dun unji wa kandidat ason si teklong si pothode litum bogajan ele elong kisung khai kisung ha done pen litum ningdong de sidame litum congress of pangsidame pothode litum nam pham gut pinang pune tu so camping along itu so ke posar along nang litum litum thanong na ke jo potte la ke jokche la pen lang litum kinigi la ke puteli la se lang tum pila pupa lang itum de personel lang itum kene ngi phangse lang itum kekle lang ko da news kelang arat lo atau mahan aprang si kadong pajir lo patumi apor mati kedam tang apor karbilo charlie asong na pen student and youth council thiek pen SYC la pen aisa alang itu mahin pen kedam tang apor Perangkia mai ke phalong kapang dak pon alama putha bangke nilitum KSA nilip head branch lapen student and youth council SYC nilip aru atum pen nilitum
pen kat cetham cimum la pen cengbai sar pen le nang le tum press meet ke phagali la pen nili SYC nili constituency amai pro hin pen nili ka pachini ponji ke lai khalo patumi apor bate ke damtang apor SYC perang ke amai long SYC po alam theke klang pondro ban ke ahok kali pima alang li patumi apor stami alang li Wesley Teron puinut abang puinut vet alang li long majok kami kecerap tu nawe lapen alang li long members pu sitam inut baka members pu sitawe lapen anang li pham nili ke damtang apor 2020 August 17 Arni nili anang le pham SYC nili constituency ahin kan anang le pham expel pontang do potsi anang li pham nili ka pachini kang tung bang lai khan lo alang li pham expel pontang do potsi anang li SYC amen en pen anang li lapuson song amnong no kijot taba bang ke nili SYC nili constituency amai ko hin pen kroi kre la pen anang le pham chokchi zi ku pondi lai khan nilip ahawarlong kedamtang Karbilo Charlia Song lapen Student and Youth Council la somen enpen kedamtang apor hod nilip ahawarlong mate nilip long macari calon pon Karbilo Charlia Song amen enpen alang litum mithang yung Central Committee jun tu la sokapin khat ateng kaching bai ateng alang litum la solam the ening tung te lapen langdam et long de la banke totally la so kedam tangan ya press meet ke do long banke kiesi long arpu ke do tum gali pusen li tum jong pon to piloma patang te inut sujit timung alang li sujit timung ke ha alang li ke kiesi long thang nat kachara babe la son tha si songya timung ko alang li sitame kiesi long pinyanian ke thang nat kachara babe athe kedam tang apor se alang li phan sitame alang li claim plelo po jok se lang li phanus ho pe se expel le lo lasi laso kedam tang ho press meet long teng long te Karbilo Charlia Song tum la jun tu la non karbi khai ching room nai karbi rat ching room nang i pu la so addition ke pia long chok che pu si not sujeti mung pa abang fu bang kai ke jong lasi so la ma to telia lang chok che pu si li tum pu dam ji athe non na son critical situation ho copy se lang li tum la so na problem non ki create lo la kalang litung benefit pan lo pasil litung pudam dagi non litung khai ka chingrum ne por apollo rat ka chingrum ne apollo patang te la so por hot bang litung ni si pet pen ke claim ke dam nei po litung kai pil do ta si so ten si non litung pinia ni stamen litung claim bom bang bom lo isialam dolan KSA General Secretary Sar Thomson of People Setame batai lang litung ke jong ke chok che lam ke ban do setame lang li hang da ke chok che be alang litum jong jung ali phan shama thasi la puson alam ka pahan chatta pusil litum jong point to lake nilitum pinistame litum Karbilo Charlia Song nilip head branch lason takhasi Student and Youth Council nilibaro lason thasi litum pini bokyan district committee long Student and Youth Council claim ra petum adu ko litum pini laso alam the ka charge long pen litum pinia adimak long litum dangom ri lo lasi la bangke totally alang litum mislead to sinilitum pugang to la sinilitum ke Karbilo Charlia Song lapen Student and Youth Council lapen claim rapet song tum an ke jun tu Central Committee benda decision na tengsi piniani tame do theblang lapen claim pon theppo ke bang jilangan ni setame la so assign dang jun chete ka bang anilitum ke claim tamin litum ton te posi pini la so pherangke ama ye phalong tamin litum jongpon dak ado West Karbianglong Lakha Troxy Kupili Constituency Angkang Jengkha Hithialong Vothar Langso LEC Congress Candidate Agostini Hi Arideng Pen Congress Asahem Inkupon Laso Congress Asahem Kangkupon Ahut Congress Aphan Ning Kachethe Arat Atum Nang Chitongdu Vothar Langso LEC Along Pen Congress Atum Ki Ongdung Avut Pen Ki Hai Ponji Aphan Ning Chethe Ulupusi Vothar Langso LEC Congress Candidate Agostini Hi Pen Lamjai Pon Jengkha pen Pherangke Babuteron Karbilong ria bertalong bertanang pali Meli konggon agibo karon aji apnalage dekhise Kongresor ayot Kongresor dogdogoni aji BJP e helicopter nomabologia hoise helicopter crosser cholabologia hoise apnalage aji dekhise Heronit ji
ৰেলী পাতিছে এই ৰেলী একচুৱেলি তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা নাছিলে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে গম পাইছে যে তেওঁলোকে হাৰিব বুলি তেওঁলোকে গম পাই আজি ৰেলীটো পাতিছে আজি আপোনালোকে দেখিছে বহুত গাড়ী আহিছে KSA Bokajanaru SYC Bokajanaru Robinson SYC Bokajanaru Suresh Topi KSA Nilebaru Lumar Sohinde SYC Nilebaru Lupsing Thangju KSA Nilebaru Station Topi KSA Nilebaru Thumen Tisu Lapen KSA Bokajanaru Bonong Tisu Lapen Ari Sahmodu Pirang Kiamai Kangnilu Kidongo বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন গাড়ী আহিছে স্কুল বাছ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ ভয় কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত হৈ আছে 20 নং মেঘালয়ত ভয় কৰিব নালাগে তেওঁলোকে যিমান ৰাষ্ট্ৰ তেওঁলোকে লগায় যিমান টকা পইচা তেওঁলোকে খৰচ কৰে কিন্তু এইবাৰ কংগ্ৰেছক তেওঁলোকে হৰাব নোৱাৰে এইবাৰ কংগ্ৰেছ 20 নং মেঘালয়ৰ পৰা বিধানসভাত এমএলএ হৈ যাব আজি আপোনালোকে ইয়াত উপস্থিত সকলো কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থক Kedamtang Thereponi Pai Inkoira Trokarni, Lakha Inkoira Trok, Duarbaguri Angkangpi, Dolamara Havaralong, IPHLC candidate Samson Teron Kahumridam. Labangso Kahumridam Mamelo, Modor Singh Independency, May Jepahem Pupon. Duarbaguri Constituency Committee, Don Mai Pupen Akeha Yup Dog Bipensi, Aluhi, Pachinipon. Duarbaguri CC Kongchun Bangpen, Aluhi, Man Penkido, Kiting Atum, Chetong Dun Laki, Bokojan LE APHLC Pen Kachetoy Dun candidate, Samson Teron along APHLC along Klembang Pubang Piatuk, Chetong Dunsi, Jumisen alam Jaipon. Labang so amay along Dolamara Aradatum, Kiting Atum, An Chetong Dunsi. Labang so amay Ardipidum. Hanboka Pen Perang Ke Robinson Killing, Karbilong Rea Biertalong, Biertanang Pali. APHC long live, long live, long live. 6 Schedule long live, long live, long live. 6 Schedule long live, long live, long live. Samson Teron long live, long live, long live. Samson Teron pahay nang ma, pahay nang. Samson Teron pahay nang ma, pahay nang. Tribal unity long live, long live, long live. Rong sa chite pating nang ma, pating nang. Rong sa chite pating nang ma, pating nang. Ansi jadi slogan banyak menjadi kosto kadang. To sardak nang li ke kang dong apuling ke wang nang li ning ko anarong dulu. Ning arong pik lo pan parong ben 99% ke ning arong pik lo pan isivet lo. Labang ke la so pan isi bang ke la ke mora tumsi vote ke jok penang pahai po nanang pahai dia pisi labang ke 100 ke choklim po. Takte nali hai der lipu tela Bhutarlis kang thanji patta kang thanji kiche su tumpan kai kita nali tum ningje la so kampak pleng wegi masar pleng weg bola ka theni litum lega ningje kalilo aron sigi pulo ke lake constitution alam ke tum kroy weg nangji lake kado ka be phanda lo police tum da kroy nang po tapen prime minister da kroy nang po president India president chief justice anda tum kroy nang po lake asi no one is above the law pusitok lo aron long da aron arum si tum dolab lo aron ben ake theke maju ta belo ete pini nali dak ke wang pela dak rar phan ku pilo nali ke than kangi maki mum kangi maka chunung ri kangi ke lasi nili kachuning ri tikang mang ke la hello nili thang ta tekang mobe sitame isi nili alang tum phan ke tikang mate kipi kang tung ke la hello ba kipi tikang ke la hello aron alam kachi than kachi mum athe aron hormu ke permanent bina de tangka maha ke tum non dopo pini nam dam det pa bidet seta aron alam ke tum ipuatar lok long itum arju pempen cibilo te lage ঠিক tikanda labang ke majuk tanang thiune lo lapen ke bang jilang apanda itum chat along menta lam ka dan along seta itum furki mo itum cichinilo pulotang te aron alam Pinya Berta la ansi kang ton chalo kaduga via phanta kardom